Kaya sanang kasuabon kumadati din sanan hingga nama di studio hitibay no okay. Okay. Ikalan sanan dot aiso nda bohiton do hiti kabandaran iti ilanam pang kukura kapiyad kada ko na mintolong natin okay maningayam hindi bandar mintolong lain kaya ato kapakatilambusan kana umisi sa takad iswang samayang. Kinorohingan asundu iswang kerjaan sorga kasuabon diti insan podong si kawihay tu katilambus kasarihay kapag yampay iswang got kay sisan na sumambayang asanang dahdat piramutan kay ririkohon kayonon dahay nga osingga gisambot ay sa dahat kompuong diti boros-boros nud embulayan dahay kasuaban na bayno. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kasuaban na po bayno nga ay akawas ti kinayanan nitid aholuhi kapiyat tumuhon. Ilo pwede kasala tu kapag yampap dilat ho di sampapapingat manandig naging ilo kadaw hom ay nga kaubasan ni bula bagi hingga nga haro himanandig orang o dati. Saira no pwede dat hitik ko yan niti bayno nga miagal didit batalon ko na mabuli ka batalon ni 30 minit. Miagalit simbayan gahiti ba ay so o kompuong. Jadi miagal dadi ditman batalo 30 minit. May no padadi o nga jam dadi ki. Aduh ya, imoti di kalau 30 menit ti pelajaran dati bay nati. Nga mbalan ta kay papasikap lah. Ya didit ay sa di pendirian dat misimban-simban. Oke. Tulo na pa panambarasan dati bay no nga gibang omuanan. Dia matiwanan kuti nga gibang o kita dok. Gibang omuanan. Tekawanan ng gibang. Saira na po dot nakorika ti Yesus dahitid pamagunan dit nakopi gulo. Ay isiyo kadaw nga nakawaya iti kantakan dot sebagai sangulo na wayoon minangahak ki murid-murid daw tinumagwa nga gitulon na kagumuan. Hirih na di dot ay pinaparikot di siya boros kumakinorohingan dat pangkukurohit na purimanan nagi nawayaan ikamoyan di malayod luahan hati kumakinorohingan. Jadi intangan to kadihot pangkukurohot suang ginawo da pinalambus di Yesus kumakinorohingan montok di tangulun ipananud di siya. Isuang dat Yohanes pasal 17. Itini sambayang Yesus montok di murid-murid daw. Haro di tulinggo ki nga orang awi makapiyo. Orang awi bagi. Tapat kapiyam hitid walay karajaan. Walay karajaan iti bo. Nga ay lai dod ano yun o gumu no dihot nurid di haro di minay haro korut demi nay menghias iti walay nga yun ibo paingkano boras di Yesus tinuminga siya dilatawan minaw boros bapa narikot na di hatimpu dat pabantuga na ti tanakno may dat itinapon tanakno nga kano dat papabantug dia miagal nagi dia di minanahak kumadi siya kuasa montok iswat insana na paimpasi paingka nagi siya da manahakot
Kapasian di paingampus kumat insanan it numanu patahaka kumadaw. Itinahi kapasian na paingampus idi. Hingga dat iyo kayo na pa nga katutun di siyo. Satu-satunya Allah di pentopot. Hingga na diri di. Isi iri na pa nga, iyo na pa nga katutun dia. Satu-satunya Allah yang benar. Om nagi katutun di Yesus Kristus. It numanu porikoto. Iyo na po pinapabantu dia itu pemagunan, miampai daralan, dot minongompok ki pekerjaan, di numan tahako kumadoho, dan numan paburu. Manta didi, ya Bapak, pembantu aku no, mentok dia sendiri, miampai dot kebantugan di harad idoho, manta dia, di amu paharati pemagunan. Om pinapo intalang ko nagi dangaranu kumadan sana natulun it numanu patahako kumadoho mantad pemagunan iti. Om iyalo na padidinga nasanganuku om iya iminanahak diolo kumadoho om iyalo na po nga tinumanud di borosno. Dondo na padinga kailohilo ayat katuru. Dot ang insanan na painuman no tahako kumadoho nga iya otadon. Kumualu tu ang insanan na pay boros nu ipinalambus nu kumadoho no kolambus ku kumadiolo om iyolo na po nga no kotorimo. No kailo yelo paintopot dot iho na po nga mantadia om natumbayaan yolo dot iya no hit pinaporikot doho. Om sumambayang ako mentok diolo. Okon ko mentok kot ay pemagunan iho na pa nga sumambayang. Nga mentok diolo. Ipinatahak no kumadoho. Kakuaan na po nga iolo na po nga iya asangano. Om nuno na po hit harod idoho isangano. Ipansangano ko nga iya asangano. Om inasangano no nga iho pansangano om iho na padi nga nakabantu gakud isuang diolo. Om iho na padi nga ako na di ay kuha pa da misa. Iho na padi nga ako na di kahiti pamagunan iti nga iho na po paimpasi isuang pamagunan iti nakori kataku kumadia ya Bapak yang kudus gompio nilo isuang ngaranu hingga ngaranu it pinatahak nu ay di kori kota dusun gompio ya Bapak yang kudus gompio nilo isuang ngaranu hingga ngaranu i pinatahak nu kumadoho moidot mereka ialo na po nga osilih dot miagal dati sama seperti kita. Dadamot ko miyampay diolo minamogompi diolo iswang ngaranu hingga ngaranu iya o pinapataha kumadoho om minamogompi ako diolo ay so osangulun piat ipagilitan diolo dit binasa. Suway ko mantadisyo it nakatantu dot binasa. Omoid ogonop na nakasurat isuang dot kitab suci. Nga dondo, rumikat ako kumadia, om paburasanku, o insana niti, dadadamo to iho na po nga hinod hiti pamagunan, moy dot orikot day kataadan ku isuang diolo. Pinalambus ko yung boras nu, kumadiolo, om, irino di kakuan na itino po pamagunan nga aratan diolo. Kakuan na po nga, ilo na po tim okon komantad iti pamagunan iti.
miagal nagi doho kadao dot okon ko mantad hiti pamugunan. Tok ayai na dusun. Oke. Jadi intangan no podi dati ilot sambayang gisombuat ayat kahopodo mapat sambayang di Yesus nga iboros ko piyohom ay iso sambayang toko miagali di siyo. Ako ninako ko iyo di sambayang dati. Sera na po sumambayang toko nga papabantung toko na kinorohingan ina po sambayang dati nga irini suang ginawa dati hara kumundot luahan hati. Iya di. Haro na po dati korohian harit dati kasanangan polong buson ni dati. Aku dadi asanangan dati iku aku dadi orohian di Josen Gimbun porulis yung ginawa ko nga haro na pahit puborosan dati di suang sambayang. Ino padahi korohian da kinorohingan ka Daud sakiran intangan dati nga nukasyo manuh dadet iyolo nga miagal dati. Iti tulun nga miagal kinorohingan. Kamun pom otanduli dahi kapiagalan dat kabontugon da tulun kinorohingan. Nga ino po hit imbulayan ko kagud iso dahiti nga hodid ayat kahapodom talu nga dondo iyoho rumikot kumadia paborosan kud insana niti dadamot tet iyoho no po nga hiti pamagunan niti moid ogonop dati ponu la sukacita ko isuang dat ay tinandiolo. Hodid ayat kapodom 4 iyoho no po nga pinapataha ko kuti borositi kumadiolo pamagunan aratan diolo kakuaan no po nga iyolo no po nga okon ko mantad hiti pamagunan miagal doho okon ko mantad hiti pamagunan. Kasaraw to ko na pandit pelajaran sekolah sabat di nakatalib nga orang asing. Nga ino pa di pelajaran sekolah sabat di nga kakitanan no dati miagali di haro bersifat sensitif tu oretan galo orang asing. Yati no tim asal oretan orang asing nga isay to saraw to ko. Saraw to ko no pa nga ilat tulundat mantadat pamagunan da suway rumikot ta hitid dati khususnya hitid sabahlah. Iri nito saraw to ko di orang asing kada po ilo to nga PTI ilepati kado. Nga hilo diolo nga ino pay orang asing nga isay. Yati orang asing. Kombal to ko no po kongod hilo pamagunan da suway mamuguna passport kapuriman to no kayo pengkurok kapundat orang asing nga intangan ta kano padilo ayat kapodom 4 ditinapot iyati tulun nga akon kamantad hiti pamagunan iti ka kamoyan no po nga orang asing ngay to kano poti tumano do pulo ayat kapodom 4 orang asing ngay to kano poti among irad nunu tinaru nunu bangsa nu hingga tadan nu mantad kapatay Malaysia mantad Indonesia Filipin tay kanunu ay sanan to kano pati nga orang asing nga ino padihi papisuay dati di nga ikinoyonon tempat lokasi ko ngayon kuno pod hilod hingga ngayon itibay no ko ngayon kuno pod hilod malangang lama malangang lama kardi nga kapurimanan ko po nga orang asing ako na dilo tu okon katiyanan ko ko ngayon ko na hilod labuaya dit orang asing ito purimanan orang asing di bumi
Nga kakuaan na po did ino po hit orang asing menjadi sensitif kapurimanan nga ay dipolitikkan galo orang asing dipolitikkan. Ilo na isu paling hangat bobosa alasu do isu ang politik asal campaign minta lang, asal campaign minta lang, habis campaign otonom. Ya di na. Jadi ino po dihit borosot orang asing nga nakatanom din iginaw datid asal orang asing oh mantadot negara poingka mantad negara Filipin ka iri no hot ginaw iswang ginaw dati sedangkan ngono po di retired mantad hingkom gumuy mantad Pakistan nga haro Indonesia hingga Bangladesh te ko orang asing nga iri sekira iri hot ay ukuran dati. Jadi ay so dadi lo kamondat yulo nit ilo bangsa di ulo tiati ka. Kakuan po nga iyo takono po di. Iyo takono po orang asing. Nga igadi natanaman dit ipolitik iri bohom iri na dit iri di tanggapan dati. Jadi montakid dit ikobi ako no motidit tila. Montakid dit ina nga kasawo dat mantada negara suai haro ikanta ginaw do ko niya gali di aku kuaan do orita nila orang asing nga tepot pokapiyahom orang asing nga ito ko iti dat tumano dilat Yohanes 17 ayat 14 Yohon na pohom mokiano amu aku mokiano ayat 15 moy dat iya na po nga moy pagano diolo mantad iti pamagunan nga moy dad iya na po nga mangintirong diolo mantad ikaraton lumisa ti sambayang sambayang di Yesus kano po siyahom kada ngoyo yolo mantad ti pamagunan iti nga may nelo intirungay mantad karaton yolo na poti nga okon ko mantad ti pamagunan iti miagal doho okon ko mantad ti pamagunan iti kuduskanlah mereka iswanggat kebenaran kakuaan na po nga firmanmu adalah kebenaran miagal no dia di mino porikot doho dahiti suang pamagunan paingka nagi di kadaw de iyon na po nga mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kinorohingan ano po di Yesus nga miagal dia pinoporikot doho dahiti pamagunan iti paingka ako nagi iyoho na po di nga mengutus paporikot diolo montok kat pamagunan iti. Sekira na po sewa nga sewa atas sewa. Harwalay no. Contohnya Helda Lukim. Harwalay di Helda Lukim. Sewa ay no di Rosnida. Po sewa ay na di Rosnida di Daukin Madili. Jadi sewa atas sewa. Yesus diutus. Yesus mengutus manusia. Miagal ba di dihir boge? Isiyo nga nautus ti pamagunan, iati nga utus na di Yesus dahil ti pamagunan. Utus atas utus. No, jadi mengutus sa dusun mengutus. Poporikot kang ko nga. Mano po poporikot lah. Minanuhu, menyuruh. Allah Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Ya diri sewa atas sewa, utus atas utus. Nah utus apa di nga mau ngodong ini. Utus atas utus. Iya na po nga menguduskan diriku bagi mereka. Moidet yelo na po nga yelo kadaw nga dikuduskan dalam kebenaran. Menguduskan diriku kano polo nga ay patod. Kinorohingan pinapatod di Yesus,
Yesus papated dati. Paparamut. Nah, kinga agumo dia dusun dati ti. Paparamut, papated. Karena pada Yesus nga ayat pada siam, aku menguduskan diriku. Kamu yang pula nga nunug ya, kamu nila menguduskan. Bukan dikuduskan, tapi menguduskan. Kamu na pula nga mina musus na siya dit kaposian di siya may dapat tilambus dot kudus. Kamu na pa nga milay mo si karaton nga memilih dot tetap kudus. Moy dah dot iati kadahu nga dikuduskan isuang dot kebenaran. Ayat kaduna hupod. Nga akon ko irino dat sumambayang ako nga montok nagi kadaw tulun-tulun di atumbayaan kumadoho maya nagi kadaw dit pemberitaan diolo, pemberitaan mereka. Jadi itino po sambayang di Yesus nga ako montok di murid-murid daw. Nga montok nagi ditulun-tulun do atumbayaan. Ipanong kuyaan dati do iati ngay nalo kamon da tulun-tulun do atumbayaan. Kaduna po da miso. Moy do yolo na po osili do iso miagal dia ya bapa isuang doho yoho isuang dia. Moy dat yolo nagi kadaw nga isuang dati. Atumbayaan da po magunan do iya no hit pinapatod doho. Jadi ini po dihit kaginawaan da kinorohingan da hiti, kaginawaan di Yesus. Nga nung kadhilo supaya mereka insanan no pailo nga osili do iso menjadi satu. Ilo mo ti at guwasit ti pelajaran dati do bay no. Osili do iso. Okay? Kamay no pati iyati no pati nga ogumu nga iso toko. 482 nga iso toko no mati. Iso toko no. Okay? Miagalolot gibang omuanan. Nga isiso iponsokot. Tidia iso. Iso tinan. Jadi ilo dadit ay kanangan dot kinorohingan montok dati. May dati intangayom ay piro-piro hipagangatan dot iati na padati nga osilih toko dot iso isuang dot kinorohingan. Negal na burasilod ayat 21. Megali pahilon toko na ayat 21 ilo mano dako o ilo gisomot ayat tu na podomonom ki. Moyda yolo no pa nga osilid iso miagal dia ya bapa isuang doho iho isuang dia. Moyda yolo nagi kadaw nga isuang dati. Atumbayaan da pemagunan da iya no hit pinapatod doho. Menjadi satu. Kumawin nga menjadi satu ini. Ngayon di pangimbulay kumawin. Isuang da sambayang di Yesus iti har piro-piro hot ay intalangan dati dot nakuroh nang kutu Yesus sapanga sumambayang moid iati na pati nga osili dot iso. Nunu di tamodon. Nunu tamodon dahilo. Iyon pa nga makianu dot ina pa'y magakun do atumbayaan kumakatapatan moid iyolo na pa nga mamanaw isuang kaisisan miyampay dot tampinay diolo. Kada do namumbal dot manha kakasiwatan kumapamagunan iti monondos dot iati na pati nga nukadhilo adalah kaum
ekstrim. Da imi siso, ino pa iti so nga manudukot ay hal-hal damot no, nga ino pa'y suway nga manudukot susuhay may to kano persalisihan. Persalisihan ke. Jadi ay ato po Timothy itino po SDA nga nat atanda santo kod. Ino po'y panuntudukan delo nga terlalu ekstrim ka. Tingkuragati ka munda ekstrim. Ino po hit komuyenda ekstrim di nga miagal ko ino po hit pawun sa dati nga suway ko idong ko gumuhan. Okay? Poy maha-maha. Poy labi-labi. It suway ko ikaw basanan. Jadi sayra na po did o kita tulundot ekstrim nga ay suway la ajaran delo ka. Nga irin na po nga muntok yudit boleh jadi akarati teko ay minsing umbalilot penudukan dot pentepot. Nga sekira na po iya na po nga tumanu didit ay boros-boros at patumboyo onidi. Atau kay kapurimanda ekstrim. Nga atandasan na lo. Migal ko pangangakan, panginginom, nga ay ano ngay nuridi. Kamu tidak makan ini kah? Ay emang kanilo ka nga. Uruan ko no gidi kopyo ka. Iri nandohit saraw dilo miagali. Di nga iati na po tu mentok na po di tulun da tumanud ay kapurimandat asusa. Teko iti di ada-adalan. So nang mangko. Mantad ko iharo dilo ko munda ekstrim kalo nga hilo nandod. Papaintalang tamo da pisuayan. Hari suay, papaindalan da susuay ajaran, gisa memintalang nandolot nuno. Persalisihan. Okay. Jadi miagal dot iati kadaw nga mintalang natit pagi susuayan perselisihan dati. Nga imbulayan to kalaten. Okay. Suay kay rin no kuran ang kuto ay sumambayang Yesus montok dati moy dahdot ay itinapa nga osilid isoot kay sisaan dit kapag rolot-rolot montok dati inasilih dot ay poto don da kinarahingan. Dadamot dati minsan mo kitit pamagunan na kalimpupuson nga aponting nadad itinapot kapag ralat-ralatan dati iti keserasian kalau da malayo. Nga haroh dad ipagilitan dati. Kakuan po nga itinapo pamagunan nga gumu o ay panginginsok diolo kumadati ikalansanan dad inapadihit pibabakan idi nga ay da nga magisiso tako da dot isiriba di pangahakan da kinarahingan hingga iati na pa nga nasili dot ipinatod di siyo saksi-saksi di kinarahingan. Ina padadi kay si sanidi nga pagiroton sayra dot karuba iti kantakan-kantakan na pumagunan. Topot na gid harapi suwayan dati. Haro gibang dati harawanan. So kira it miagal ko mamain-main dat permainan da sukan. Main takro. Kaubasan na nga takraw lah kaubasan ke. Main raga. Mumbalon dad memelipat iti tukang lipat. Nga golibang. Nukan dad di tangolun baru kiri. Belum kanan kam tahu-tahu memang galibang na siya. Jadi iya titing haro gibang harawanan. Kada to kono silih ilot ay gibang omuanan dot
ay iso oralan dat iswa nga pibabakan. Haran pa pisuayan dati haro na daruman hara amo. Ilo na kapia darong mo mamaruto mo Ina po di na daruman nga kongay di kasambayang ina po'y amo nga adi kongay. Nga haro orangaw-rangaw ko. Haro orangaw ko dat kabar gembira kakahit darum dot pawayaan da swasta. Muntakit ano nga daruman ngay. Pengkuro, kailo kong pengkuro. Tu sera na pundad swasta nanda mamadarum kabo. Nga milohin dad bayaran. Tu ino pagyahit. Hindi isa di no kailom iya di kapiyor nga ko kitanan to kano pagya memang bayaran gaya dan swasta bo. Jadi hari ka boros at anda adan to kano po ino kabar baik nagi swasta ka. Tu bayaran pa nga akay mamakidarom kano kano dadit pang iktirapan da iya na pa nga nadorman. Nga yoko nagadi mangusa Sakira na po iya dihat ginawa do kayo. Tudut ti mo ti dirit di mangudut ti di. Di mo nga mangudut madi. Tu ngono pa di bayaran nga amo kidarum. Nga kanu na madi dikad. Sayra na po miya galid di nga atumbayan to kod gonopon ko pi hindari. Iyo ko nagidi mo magonop. Kumon ko na po gonopon nga onsa yon di ko piyahit idarum buat milos kenon. Bulis ken. Sa kironod iyo di ko piyahot ay pendalanon do ko. Iyo ko di mo magonop nga puji Tuhan nagid og gonop bo. Sa kironod po di dat iyo dihot tindakan dati tu ilo na pugyat vaksin nga igya milas kenon nila bagi ini sejahtera amilo. Jadi boleh jadi do mandi di lo sayad milas kenon tu harga di hiri nagonop momogonop di paingkuran pakatutukan nila taguangan to kana po bo. Ina po hit kalimpupusan na pamagunanam iso nagit kabar baik mentok dati. Iri nagi piandadan no kuro tu yadan. Oke, jadi dondoh na poditi golongan to na poditi nga haron na daruman hara amo. Komon kuno po nga ino daruman longon do galibang ano daruman longon do wanan. Teko ino daruman longon do wanan ano daruman longon do gibang. Gibang amuanan to koditi bay no. Okitoh hilo no dot okitoh di kapya datilot tok mumbal mo ti dahara ko pisuayan hara ngay man ko itumugod haro na itumugod haro na kumaus agadi ko ngay kasambayang nga pagangatan no pulat pelajaran dati dabay no onsanan to kanu pati nga binoros dat alat Tuhan saksi de kinorohingan no daruman kakaamu ay magiduit yati na po nga saksi da kinorohingan. Hingga ho pinatadan dati iti pamagunan. Kumano pa nga dadamot ta hiti ko pamagunan, hinggo to ko na po, yati na po nga saksi da kinorohingan. No daruman kakaamu, ino po hit mandat ta tinahak kinorohingan kumadati nga amo gidu. Saksi kay kinorohingan. Iyan na daruman saksi kay. Akan daruman saksi kay. Nudi kakausan to kadilo. Jadi kada dati silihod iso o pibabakan. Haro ni ororong upod. Mimang ababak to kanot tapot kapyo. Sira na po silihon dati lot kung sambayang kaamu dot iso oralan dot pisuayan. Nga tatap to kanot ababak to kanot Haro naging ngay orong-orong ako.
iti nu padi ano nga daruman nga hara tinimungan, gumuno parancangan-parancangan ti iti ka. Nga kakitanan na pohom ay mungigit na pibabakan kumadati. Manto ko bagyati miya galit tinanto, haro gibang, haro longon nga isiso imaki. Ay milod aratan iti longon dot wanan kumati longon do gibang. Tu iso kadutan to ti dia nga oyohid orwalan. Kadutan ti dia nga oyohid orwalan. Iyat ti ta kana dati bo. Iyo kayo hinongo daruman i amu. Nga miya galalo gibang muanan. Insakon dati it no nga daruman, iso to kahit di. Manginsaki no nga daruman dit, ano daruman, iso Jadi kada na dati ay osili hilot ay kantakan nilad sebagian iso api babakan. Paduya ikantod, kanto ma isa di na ko ilog. Mantad ko na daruman isawo, adi poponsit isaw daw. Adi poponsit isay na ko ilo. Ay lano iyo kayo hitiyo di. Tapat. Ay susuway. Mantad ko na daruman itiso. Ina pwede gulupo nga isisa nga burusan nipon. Bayan na pwede nga suway na matidi dia burusan nipon ka. Nga kaya patut isisa burusan nipon mikaruhang piya po. Misusuway na dagi hatid. Sabun mandi. Mantad ko na daruman. Suway duo di sabun mandi. Suway na dia iya tu na daruman ka. Ilo na pakantakan dat miya galo nga ay okito. Idoho do pangintangan nga tok okito muti ko piya haro pi babakan toko dahiti. Haro ko kausan. Haro pagibabak-babakan dahiti. Nga ilo na dalod gibang amuanan kapag mga ay say pakayaan dati ti ihati. Nakita dati dat kita diutus oleh Tuhan. Misuway nga di dapur, piring nga misuway. Kada padanod yun di. O kita nagikadaw do hiti. Dot ino padahi korohian do kinorohingan. Nga haroda koy sisan, iswang do piswayan. Ada persatuan dalam perbedaan. Nuan nakagutilongon. Itilongon. Tom. Paingkaki. Nugyati diati. Gantikis. Iti gantikis, iti napolongon gibang ko ti diati bo nga wanan do kita do ko. Iti gantikis panang hiti. Panang hila iti napolongon dat wanan ko gantikis hilo panang hila patut pada nga hiti da. Iya dagyan lo de. Gantikis dati dia. Nga hiti. Kakasup ko ka. Sekira na po ay sa piswayan nga gantikis iya dalalo bagi. Gantikis iti dia. Nga hiti nagiditi gantikis iti longan da dia. Dia jari nuti dia kumoduo. Iti ka jari manis. Jari manis. Haraho kita ku TikTok ti jari manis. Nakura tu sinsing no pangahit. Hinggo niya di sinsing idi. Nakura tu sinsing no pangahit Tu pangkura kagyar. Bobos pakati dia nga akakamilad iduon ka. Nga itinopo dia. Dia milad na po flexible kadi dambukan. Okay? Jadi mano pa dati piagalo iti tunturo nga ilo nagit kaing kokotan nila tunturo nga dia no miagalo ti tanga. Misuway kay kamano pa nga harat perbedaan.
gibang omuanan harap pisuayan. Nga ino po dahit korohian da kinorohingan, tamodon da kinorohingan nga iati na po nga misiso isuang da pisuayan. Miagal itilongon tunturu nagi nga miagal kadudukan nga iso ima gibang omuanan. Okay? Paugulian ta kana kagud di nadaruman ka amu, nadaruman ka amu. Kakal ta koy isuanggat paingigit ta kinorohingan. Okay? Hilo hinako kutabulud yahay hitid suk iso ta koy pananud da kinorohingan. Hinoh ko tamparuli yahay hitid tawaw iso ta koy pananud da kinorohingan. Puji Tuhan. Okay? Aiso na da sangulun pia it pokomumuan dati. Kada takono pokomumuay Melbourne. Lebih kurang tadi. Okay? Aiso na tiso i pokomumuan dati. I grup WhatsApp haray kumaus. Saya da koy gong kaus sa grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Ay say pokomumuan dati. Harohit dadaw no di timulahi nga takoy lo. Ay so ipapakamu mo. Oh yo takoy tid it kung ilo mo. Katumbayaan lagi dati nga haroh pisuayan tumanu di korikoton dati det magisuay-suay. Boleh jadi do iho na pohom. Ay kita kuy ayat haro na milo ko poboroson. Nga kita di jen anihi ayat aiso po di siya milo polombuson. Kita na di malansih bagahit isa ayat kita nagisit Yohanes 3 ayat 16. Pailan na siyam nuno poboroson. Jadi ilo ni kamundat magisusuayat korikoton dati kemampuan dati. Nga ilo nagidayat pisuayan ilo kada pumunsay iati na po nga ori katila pibobakan. Mantad ko kailo kaya itiso milomonghu. Isu hanggat sekolah sabat mumbalum-balo poy suinah bolin side poing ka Sharon Sindin kada pumusurod mingkoy ilo. Kada pumusurod tiyo digi. Kaubasan no pa nga imikaruhang. Sera no pondod ay monotos sanday sawod manaha kapon dapat. Tiba-tiba sigog kaid ka nagidit isawod daw tuk mumbal lagi alo mo si tarbay no. Tuk mimo mo si tar ko di bay no kanigid di sawo kada get ya di manahak to sokongan. Manahak pendapati tiso kada to ko kapurimandet litan do pendapat. Nga ay irih nogi dot ay onsi kau toko tu toko ori ko ti osorosio nga osorosio yaw. Kadang-kadang tigad boros kopyom itinapos kula sabat nga hari kapanganakan mo. Panganak. Koy lohiti sa memoros nga mimbulay ni kapanganak sumunod Okon pondod it miagalidit mialala ikaranghan nga haron iti digi. Nga ino paday korohian dat kinorohingan dahitim kadadad itinapot koy sisan dati nga ababak mantadilet pisuayan. Mengirod pisuayan dat kamilaan dati laboro sa kinorohingan ilo nga kada mumusik kababakan. Koy lo koya amoy siyo. Nukando do kayo. May do ko to it ang pintar-pintar. May do ko to it ang pintar-pintar ka. Kano pa kayo di nga may do ko to iharang ay sikul ka. Asal ka right ko tiyo dim nagya oso nang irit tapot ko piyo ba miagalidit. Iku maus kanto nga po paruli mag ginawad dit ukon.
Haron na pohit ang pintar kada kon iswang ga tinimungan natin on si kau to kan iya. Okon ko popolamok ka semangat ki. May da ko tuit ang alim-alim. May da ko tuit ang pintar, may da ko tuit kisikul kano ngay. Asanong dad ay sa boros-boros sa tiyadid ipagilitan dati dad. Labi pun dad itugas-tugas sa igreja. O gumuan na po tiyadi nga kongonduan. Ihiri bahagian kanak-kanak. Eh? Tay kay wanita. O pili na dito. So nga, haroy kumaus. May do ko to ito nga panday-panday ka. May do ko to ikisikul ngay ka. Jadi ino pada episwayan hindi nga kadada mo ngi kita kababakan kumadati. Manang kasut to ko no. Maya tuanan aku manang kasut kano pa dilo galibang iso no di hara kasut. Mamanaw na ka sendiri at tingayam gid isiso gyatinan. Jadi kinurahingan na pada nga pinapatahak kumatulun magisusuayat korikoton kemampuan. Om inapadandahi pisuayan idi nga miloh dat memonsay dati popoburu di koing kokoton dati tumanu di tinaha ko kinurahingan. Tepot tagi mo tigyaki. O insanan ta kano potim ay milod dokutur ngay to ka ata kay milod asili dokutur ngay. Ato kay miloh dat kailang ngay manggigit korita. Ina panday sumakay sa kira na po kailang ngay tulo na manggigit korita om isay po na sumakay korita. Masing-masing nga haro. Ato kay miloh dat o insanan na po nga mamutong gagata. Ay milodat ay insanan na po nga pakaraja bomba. Ino po ay tahakon na kinarahingan kumadati nga magisuway-suway. Ilo na panatasan dati, paindalanon dati, tumano di tahak ko kinarahingan kumadati. Nga, masalo, na kung nakakita na ko sumwa, no, o gumuta mo na ako Thailand. Hariday ginawad, ay, koilo ko po dati lo ka. Kau kita ko na di monondig, monondig ko, no, i-video tayo ko, YouTube channel at man paposan ngayon nga, mimbulay na ginawad, ay, iyon lo ako pa ka. Kau kita na dit pendapat at ang ulud tamod, dahil wasap, ay, iyo padalo dohot, ay, kamilaan ka. Kau kita nawakon do kotbah, mosolon na day ginawa. Nga, puri mo na dati dat, ay sanan ta kanupati nga, naboras sa hitih dat, iati na po nga, nanuan da kinarahingan, dot, tingkat karunia. Akon ko, ay sanan ta kanupa nga, magiagal. Magisuway-suway. Ino po ipisuwayan, hindi nga, mo'y iati na po nga, kano po paindalan, dot, tugas-tugas dati tumano diditi tahak ko kinarahingan iri na dandi magyuhup dan dari tadi pagyuhupan miyagala isa jabatan harahi mangimuhaw harahi penyambut tetamu harahi ihirid menurut kaunter pertanyaan haro monitor harot iya na po nga counter 1 ka ya counter 2 counter 3 iya diri bo jadi ino po iso pejabat ini nga ay milod ahin ay mangimuhaw tu ino po manager nga ay may pangimuhaw yung manager ini mangimuhaw at tukang imuhaw haro no hit tukang kopi pemungaran imomon say waig ina po may pamonsay waig nga iri ni may pamonsay waig o kani ko sa tiya usaha. Jadi paingkata ko naging iswang dat kay sisan sebagai pananu de kinarahingan nga haroti tingkat karunia tinhak kinarahingan kumadati. Iri na dandahit sayra na pod harang iri nga otimung ompug kadi borosawo kon gi.
atimong pendo nga asilid iso dahot ay kaisisan dito girot. Nasuhu to kanagi manikid da padati nga harus menghormati sesama pekerja. Akawa sa pangkat nu aura mata ka dit ihit orang bawahan dati ihiri siriba dati ihirid siriba nga aura mati dit it atasan daw saling menghormati moy dahdet inapait hormati di nga tepat pakapihom iati iot agulian aura mata ko patulun da suway agulian to ko di pay dia itu inapay asarud atanda sandet asaru no huramatan nga iti pangawal tumalib guys ang ulo no baka tumalib irinot miagali pangawal at asarud aura matay gi i-security isa itu malib manguramat sayra na pondod auramat kanat kumatulon da suway nga gumuli ni it kahormatan ni di kumadia ay isiyo na pumatitim dia ini betul-betul hormat sama orang ka gumuli ikumadati it pangunguramatid di nga kada na silihod it wonsay-wonsayan milan na pom iri na dagyahit tabiat dati kay kalimpupusan Orohyan at kinarahingan yati na po nga asilid isiso magilisi-lisi ramat takod ay tisam-tiso tu monikid da padati nga harot tugas-tugas at pinatumboyo da kinarahingan hali piad haro piswayan dati pinsuang na kadaw ti kamunda tinaru iti bangsa hari piswayan dati nga iyati na po asilih takod iso isuang kinarahingan sakira na pod pologosan natin inapay piswayan na kaboboyuhon iti tabiat kepribadian dati paing kukurah ta kanang kunda dat kanu dat magisisa dahil suruga magigogogol ta kana pati pamagunan paing kukurah ta kadi misampuro dahil suruga mikaruhang miangar pa kasari tumitik karim sumimban na kasuang la suruga iati sebagian isi saat jemaat isuang gereja atau kok kapagi ngam-ngam atau kok mumangam dawakon atau kok sumampuru paing kurumari dila suruga sakirana asalamat gitu jadi iati na padati nga patut tokod magilisi-lisi o ramat itisam-tiso ina paday kaisisan dati di nga osanong dahdot o tumboyo miagalit sambayang di Yesus kumadati. Iati na pohom nabolih na disiyo mantadidi iati na po nga apatut to kapapabantu go kinorohingan isuang gatinan nagi roh dat isuang kaposian dati nuno na pa'y piswayan nga okani ka magantab dati dat misampurod isuang gat kaisisan da papendalan dat panuhuan panudukan da kinorohingan jadi iati na patihom gibang muanan haro na po piswayan dati kadang-kadang ipiswayan atau kay karohian nga ilo na dahit manukup it mamaganap manumbayo nugarit di menyampurnakan diti pelayanan da kinorohingan kailah kayad memimpin menyanyi itiso akailah mantad ko hari piswayan dihom haro dihi tulun-tulun dat natantu dat papendalan di tugas-tugas sa miagalid di sera na pondod kapag isang puro nga asilid isaot tinimungan
di alumis halipiad gumo piswayan. Oke, jadi puji Tuhan, siau tu oruhay na senja mo apa dadi apasan sesuai ti semangat itid suai kayo nun. Ya, kita saling melengkapi. Miagali di kasut di Cinderella, haro gibang harwanan. Ya ting hara kasut gibang wanan. Ay milad inapay kasut nga wanan gaduo. Amilad gibang gaduo pagayadong. Mustid nga inapay watik kami lah. Aragang itiso atau mau itiso. Madad ngantulun panakaho. Ngamoy na pod panakaw sa lipar. Man po gibang gaduo sa lipar no. Kompoma isay di may pamakay. Isay may panakaw. Jadi kada dati silihod iti no po pisuayan iti nga ay mangigit ta kababakan kumadati lobi pondod ay sayra dat isuang tako dot pelayanan dat timpu da bayno. Ya di pahilon taka nati pelajaran kanaw may sisa takad isuang samayan. Tinuringan isuang kerja sorga kung sikaw di kaisisan dahay des isuang dot KKR mi susuab di kasuabon da bayno. Nembulayan dahay dat gumo piswayan dahay miagal ko itilongon da gibang longon da wanan nga gaduduh na pati nga id iso atinan poin sunid id iso atinan kapuriman dat sayra da asindualan haro nagiit tugas-tugas sa pinatumboya no tumanod dat ay kain kokatan dilo pain ka nagyahay isuang got ay kay sisan dat sebagai tulun-tulun no gumo ipiswayan dahay nga kada pulaga sa irid momusad ihay na pa nga ababak nga ina pa de piswayan didim kanuh nagidahadat papakaisiso dahay menyampurnakan nitip kaisisan dahay Tuhan. Kung sikaw tu isang kapasyan dahay da bayno nga mano berkatay suang tindalanon buru-buruon kapag ihampayan da suang walay kawalayan labi pun da pisampuruan da isuang da isisa katumbayaan. Sumambayang dihem mentakpat kombolutan dahay dit nakawaya da kantakan ngai mayno on may kagarasan ginaw yala tumagwang may dad yala pa nga sikap po at tanduli kalidasan dilam kano yala patilang busot palayanan dilo mantak dia ampunan ten sanando sa dahay tinasambayang dahay isuang rantan Yesus. Amen. Puji Tuhan tu ay naparikot sa jam nga nakalabi madit talunah pa dominit kalansanan da suwab kapag isalot takagod isuang timpo da miagaliti sanong dati magindalan da hinggon na pohot tindalanan da bayno intatan dat onsut intatan da katampisal kagalam nga kagalam po tumuan kagod pinako po kapiruba to ko dat kasuabon na suwab